Ako postoji tajna koju većina starijih domaćina čuva kao najveće blago, onda je to šta dati kokoškama kad dani postanu kratki, hladni i kad se jaja pretvore u rijedak luksuz. Zima uvijek testira jato, ali postoji jedan jednostavan, prirodan dodatak koji sve mijenja. Kokoškama u hladnom periodu najviše nedostaje energija. One troše više da bi se ugrijele, a manje ostaje za nošenje jaja. Tu dolazi naš stari recept koji svake zime pravi čudo. Zato ću vam danas pokazati kako da sami kod svoje kuće napravite domaći čaj od sastojaka koje već imate u svojoj kuhinji. Nemojte trošiti novac na nezdrave hemikalije jer svi sastojci koji nam trebaju tu su oko nas. A vi, dragi prijatelji, lajkujte ovaj video i pretplatite se na naš kanal. Potpuno je besplatno. Hvala vam na tome. Pa idemo na pripremu toplog čaja. Treba vam samo kopriva i kašika meda ili ako nemaš med može 1 kašika šećera, samo da im digne energiju i pokrene ih. U vodu koju piju sipajte šaku osušenih kopriva ili vrećicu čaja od koprive. Prelijte ključalom vodom i ostavite da se malo ohladi. Dodajte malu kašiku meda ili šećera. Promiješajte i ponudite im toplo, ne vruće. Ovo im daje prirodni poticaj da se razbude, ojačaju i nastave nositi i kad sve stane. Kokoške će postati življe, perje sjajnije, a jaja se ponovo pojaviti u gnjezdima kao da nije zima. Probaj samo 3 dana zaredom i vidjet ćeš razliku. Zima ne mora biti sezona bez jaja, samo treba znati mali trik koji su koristile naše bake. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome.